Počitovani patrače, dobri večer. Na počatku televizijnog magazina opatrime jaki prilohi naša novinare porihtali u prešlim tižnju. Tohoročna Kostelnikova ješenj počala pijatok 6. novembra u školi u Ruskim Keresture zos stretnucom školjaroh osnovnej školi i gimnaziji zos pisateljami. Nie može zadovoljiti s tim, že sme napravili emisiju i pušćeli ju do eteru, že sme napisali tekst do novinoh i že novini pošli na trafiku, ali treba hledati co vece i co riznorodnejši možljivosti kontaktovanja s javnostu, s čitačami, sluhačami i patračami. Zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih menšinoh Eva Vukašinović relaže pitanje šljebodi vyražovanja na menšinskih jazikoh njemož spatrac izolovano od vekšinskih medijoh. Čolni ľudia zo zmestnej zajednici vjedno zo rižnima ekologijnima organizacijami už dlhší period na rižni sposobi probuju pricahnuti sredstva za fabriku vodi, kotra bi tirvaco rišela tot problem. Nie môžu očakovať dobrý urožaj, keď žem nepohnojena. Veľiše porasty sprevedňu, keď ríša, že nebudú hnojiť. Ta co im Boh dá. Boh im vec dá nízky urožaj. Prez 2 dni zo zrižnima zmistami na veci lokacijoh u rodnim mesce rodonačalnika naše umetnicke literaturi i autora perše gramatiki ruskoho jazika Havrila Kostelnika u Ruskim Keresture počala tohoročna kulturna manifestacija Kostelnikova ješenj. Tohoročna Kostelnikova ješenj počala pijatok 6. novembra u školi u Ruskim Keresture zos stretnucom školjaroh osnovnej školi i gimnaziji zos pisateljami. Prek svojih literaturnih dijeloh školjarom še predstavili Melanija Rimar, Irina Hardikova-Čević, Ksenija Ljikar, Asija Papuga, Mikola Šanta i Ahneta Bučko-Paparhaji. A popri toho, učašniki literaturnog karavanu školjarom predstavili i knjižku pokojnog profesora Vladimira Beserminja Slovo Bojana Dvokrajana. Хотела sam Bars. Было забавно. Мне ще почало, že pripovedky boli o frizérkoch i také. Mne še počalo, keď besedovali tu o zahádkoch. O zahádkoch? To doznala si dať co nové? Hej. Co? O zahádkoch. Jak i vše z mladšima najljepše su trudovati, zato že oni podžekovni sluhači i bar su aktivni, hej, i može interakciju ustanoviti. Rukopis, ktorý še piše už da 3 roky i on uplanje za to drog, ali jak to u nas vše ide restriktivne, a autor vše išće prepatra i dopisuje, to na ostatku može da ne bude baš taki jaki je perše zadumani, ali dok išće vše može vypraviať čom da nje. I teraz vypatra, že to rozdvoji na najmenší deci i na vekší deci, ale kto zna preco to dobro. Tu ste mali akvarelisti, že s najmladšíma najljepšejšie. A co ste predstavili starším decom? Staršim decom baš ani nemam z tej nahodi, ali tim u gimnaziji sam predstavila moju knjižku od prešloho planu Halov, to pozbrani kritiki, prikazi, recenziji i povedzme dejaki eseji, ktorý som pisala 50 roky. Ja perše prečitala jednu pripovedku z novog rukopisu, ktorý má výsť už je u vydavateljnim planu, ali vjerojatno že nje vize do konca toho roku, pretože naš česce, máme veľo knjižki, ktoré by trebali do toho roku išće výsť, ali ja strpezljivo čekam. Ja mam doskeljo rukopisi porihtani, ali teraz pripovedki taki kratki, za, može biti tako zvekši dzeci, imam i za mladši dzeci porihtane, tiž jeden rukopis pripovedkoh kratkih. Ali to, co som nješka s cela dzecom, ani nje teljo, naj povem, predstavic, ali povolac i dzeci, i učiteljki, nastavnici, i šitski, ktorí boli tu, povolac na sotrudnjstvo, a naj povem, na pomoc. Ja šelapela do jednej takej roboti, ne znam či podzekovna či nje,
zazberujem ruski narodni pisnjočki za djeci pisni. Znači, to ti co nam daraz rodiči recitovali, kad mi buli mali i kad naši rodiči buli mali. To takie jak, powiedzmy, zla baba zla, bo idze baran po mosce, nješe do dvi na hvosce, već tiš tak kolisanki. Mi bardzo malo mamy kolisanki. I ja še lapela zazberovac po starih čitankoh, starih zahradkoh, kalendaroh. I najveći u stvari materijalu možna zberac kad će tak pripomnje dzecom i ľudzom, že či znaju daco. Jer im nješka tu na tim stretnucu za školjarami čula už da skelu, že ja znam toto, ja znam to. I teraz mi še dohoreli, že všetky oni to pošlju po mailu do redakciji, do zahradki i napravime krašu knjižku. Ja zadovoljna, evo tu nas u školi bar skrašno dočekali, u smislu že porihtali školjare bili uvažni, sotruzovali, bili inventivni, mi prinesli programi jaki sme mali, ali dumam, že tak prilapeli to za širim šercom i že im bilo cikave. Думам, že bolo krásne, že keľo mi še vidzi, že še decom popačeli to ti tvori, že sme ostvarili pozitívnu komunikaciju i nazdavam še, že im toto nješkajše stretnuce ostanje u krasnih hviljkoh. Važno mi je u stvari bilo ne na tebe predstaviti sebe tim školjarom gimnaziji, ali im dati dajaki motiv, ukazati im že še namahanje i uspih vyplaci. Pretože думам, že bar zvažne kad vas dah to prepozna i pripozna. I nazdavam še, že som im pomogla, že som im ukazala, že to možljive. Nasampred, tak som im sovitovala, že naj pišu, i to ti, ktorí nepišu, naj probuju pisac, či to proza, či to poezija, nevažne, ali i to ti, ktorí pišu, nie do, že bi pisali, važne, že bi objavjovali. Pretože ono dzeška, kad skrite u dajake i fijovki, ljebo u folderu už teraz, kad ono dzeškaljem stoji odložene i kad to njih to nje čita, nje ostanje može biti zaznačene i zapametane. Da su ih na to sposob cela povolac i sovitovac im najščirše, že najda komu daju, nje znam, pišu do maku, do literaturnog slova, do tej Facebook grupi za literaturu. Uglavnom nazdavam še, že som im može biti približela na to sposob poeziju i uopšte našu rusku tvorčost i že može biti, že sam da koho im motivovala, ali im jedno prilapit od sovi, to bude dobre. Perši dzenj Kostelnikove ješenje zakončeni u keresturskim restoranu Červena ruža, gdje otrimani literaturno-muzični večer, na ktorim predstavljeni knjižki Irini Hardi-Kovačević-Halov i Ahneti Bučko-Paparhaji, Osce i Čerešnji. Večer s muzičnima točkami prikrašeli Miroslava Daždiju i Miroslav Pap. Milo nam, že sme za svoju muziku, alebo za svojim učestvovanjem prikrašeli, odnosno učestvovali na peršim večaru tohoročnej Kostelnikove ješenji. Думам, že sme še dobre uklopeli do ambijentu, bo muzika i literatura, poezija, hej, odnosno muzika, poezija. I думам, že to malo smisla. Hostci literaturno-muzičnog večara u ruskim keresture boli akademik Julijan Tamaš i poznati srpski pisatelj Svetislav Basara. Šta možete reći o rusinskoj književnosti, a čuli smo da ste i pročitali nešto malčice? Pročitao sam prevod na srpski gospodina Julijana Tamaša, njegov roman, a ovo što sam večera čuo, nažalost nisam razumeo. Mislio sam da je rusinski mnogo razumljiviji. Kad se čita, jeste, ali kad se govori, vrlo sam malo razumeo, tako da ne mogu ništa konkretno da kažem. Vaša poruka rusinskim piscima? Prevodite jedne druge na srpski, pošto znate verovatno i srpski perfektno i ako hoćete neku širu percepciju, morate prevesti na srpski. Jer teško će Srbi naučiti rusinski. Думам, že vam velo jednu veliku pravdu, že to svet, ktorý nam važni, ne znači, že da su veliki važni u tori i joho svetu srpskog jezičnog područja, lebo svetu druhog jezičnog područja. Musi se zložiti dobri autor, dobri tvor i to ti drugi muša prepoznat što to co vi im autorice važne za sebe. A to ne možeš predvidjeti, ne može se sedjeti doma i teraz zdumujem i gledam temu koja bude važna i njehvarena ište u Švedci. Možda bi ja takvu temu izdumal, ali to jeszcze ne znači, že ju Šved prepozna jak važnu za nju.
Takže tu je jedni fajti stihiji, lebo ulohy slučaju, jak da poviem, sluči se, lebo što ne sluči. Možete biti veliki pisatelj, ktorému se to ne slučajeva, a možete biti prosekovi, ktorí povedzme u džobnje jednu pravdu i ktorá odhukne u svetu. Takže u tim smislu relativizovanja, že Basar je u pravu, jedno je međutim nije u pravu, že думам, že treba spravdi senzibilizovať nositeľov väčších jazykov, že by mali potrebu prepoznať i pretpostaviť uopšte, že u tých malých jazyčných zajednícoch postoja tie zlatní nevychasnovaní resursi, ktorí vážni i za literatúru, človečestvo i uopšte za človečestvo. Думам, že menšiny, národy v menšinskom položeniu znajú veľkých, ale veľkí neznajú, lebo nepredpostaviajú, že čo môžu nájsť u malých zajednicách. V sobotu 7. novembra Kostelnikova ješenj predlužena u Ruskim Keresture. Na 19 hodin u parohijnej sali u porti Grekokatolíckej cerkvi Svjatoho Oca Mikolaja otrimana promocija CD-a Keresturski 4 dzvoni. Мило нам, že sme mohli zveličati Kostelnikovu ješenj s našim CD-om. U stvarnosti mi ih dali na hodu, že bi sme jakože prikladno predstavili i on tak i uključeni do jednej širšej kulturnej manifestaciji, pretože думам, že to ta pisnja, ktorú my na tim CD-u znjali, že prave toto isto širi svoj naš Kostelnik z poeziju, tak i mi za toto pisnju seme prebuditi toto isti u narodu, što postoji toto duboke čuvstvo i za svoje korenje i za svoju svidomost nacionalnu i duhovnu, što je najvažnejše. I bilo i bešedi, že mi svešteniki špivame narodne pisne, da im to šmišne predože z iskого šerca vyhodzi šitsko. I to do narodne, i to do duhovne, to nije može podzelići i prave preduše cešim, že sme to uspjeli jedno realizovati s drugima. Tohoročna Kostelnikova ješenj naiste rižnorodna i to še mi pači, pretože naša tvorčost naiste rižnorodna, ljem treba pozberac šitskije ikonari, šitskije možljivosti, a u tim slučaju i to CD prize tak, jak bismo povedali, jak išće jedno doplnjenje tej sili kotra vychodzela z Kostelnika, a to ta duhovnost, a duhovnost, ja bih povedal teraz, nje u samim CD-u, keljo u nas, kotri sme toti špivanki ošpivali. Naiste z jednom svidomostcu, že toti špivanki ostavaju sigurno išće da skeljim generacijom, ja še nazdam, že budu i vecej, ali jakož i každý človek zadovoljni tedi keď soška zohavi, keď soška podzeli s drugima, a evo mi u tim od mladosti, od djecinstva, takže to moj jakož i kulturne vyražovanje, okrem toho co som teraz, normalno, že to nema nijaku koliziju, že to jednostavno, jak som už i hvaral, panoce človek ide s narodom i narod ide s panocom i všetky jedno sme u tej kulturi, a slava Bohu, baš som teraz kedišik rozdumoval o svojej prešlosti, ta možem zaključiti, že som bol i u sportskej kulturi i u kulturi tej, znači, horskej i solo i tak dalje. Veli aspekti tej kulturi ja vypražnjoval, odnosno daval som. A ozdalj som zadovoljni, pretože jak vari Gospod Boh nam dal talanti, ta ih treba umnožiti, a umnoža se tedi keď će podzelja, takže bi naiste pohvalili toto asi ovo jedno povolanje, že bi každe kto za co sposobni, co čustvuje u sebe, nje začuvali, nje trimal za sebe, ali že bi podzelilo s drugima. Tak evo, keďo, ne znam či znáte, ja isto počnem poeziju pisati teraz u tih rokov, ali prave preto, že sem podzeliť do tých chvíľky, kotri čustvujem u odnošenju na našo stvoritelja i na sebe, jak objekt jeho ljubovi. Včera sme boli u Keresture u školi, dneška sme znovu u Keresture.
Včera sme tiež boli večeri u restoranu, kde sme mali speciálnych hostov, Basara Tamaš, predstavljali sme naše knjižky. Dneška sme tu predstavljali i knjižky, i kompakt disk, znači to, co še navoluje ruska duhovnost. I думам, že bilo co ponuknut s Keresturcom i Keresturci mogli, jak i hosti, ktorí prišli, mogli uživati u tim. Jednostavno prihodzi i preporučujeme, že bi ljudi jednostavno uživali u tej umetnosti. Vidim, že dneškajši večer bol bardzo spišný, bo še naplnila sala, hostovali i horisti tu, izbohaceli programu, takže sme mali jednu, jak bih to slavu ruskого duha i ja preto šťastlivý. Šlijedi nam predstavljanje naše knjižkovog kocure u Đurđove i u drugih mestoch i programa, ktorú som najavil na piatok 13. keď budeme predstavljati kostelnikovo stihy, ktorí ešte neobjavljovaní pri nás, ta ih najavljujeme jak ekskluzivite. Popri CD-a naščiviteľom Kostelnikovej ješeni predstavení i knjižky Mikolu Šantu, Vselenska čerkotka, Asipa Puga Hriška i Vladimira Beselminja Slovo Bojana Dvokrajana, o ktorých svojoj impresiji so Keresturcami podzeljali recenzenti Olena Plančak-Sakač i Vanja Dula. Promociji u parohijnej sali so svojim špivanjom prikrašal mišani hor Doma kulturi i parohiji Svjatoga Oca Mikolaja. Dok bili kurnjavi, dok na malim zecom son šedal na očka, sušajskim salašom klipkala pozdravi. Spod niskej strehy tresaca lampočka, u nocoh daljekih s klipkanjom lampočki. Ostali džidovo precnom pripovedki o dobrih patuljkov i njižnejšnji očki, o ščescu, co stljelo, jak ridla lepetki. I mi svetih nocov už stljeli za njima. Zahašao čas slatke klipkanje lampočki. To nam smi zahojsa nad očmi mutnima, kad hlas džidov nječuc zo stari patočki. U nocoh salarskih dok bili kurnjavi, dok na malim zecom son šedal na očka, sušetskim salašom klipkala pozdravi. Spod niskej strehy tresaca lampočka, dok biju kurnjavi po strehov schiljeni, pod nisku povalu nje klipka lampočka, a noci daljeki nas tam straceni, njem da razda jedna pamjatka obočka. U Beogradu otrimana štvarta medziregionalna konferencija za mediji na jazikoh nacionalnih menšinoh. Konferenciju organizovali Mađar SOM, Heror Media Point, Media Change, Asocijacija medijoh Srbiji, Jakomeli medija i Centar za rozvoj menšinskih i lokalnih medijoh, a potrimali u Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javne informovanje. Tohoročna konferencija za menšinski i lokalni mediji bula u znaku premenki u rozvoju medijskih brendoh. Na troh panel diskusijoh pod nazvu Fizika i metafizika medijoh, švet na tacniljevu u Harčku, eksperiment jak ključ za rozvoj i premenki u lokalnih i menšinskih medijoh, bilo slova o uplivu digitalizaciji na drukovani mediji i o ih budućnosti. Bešedovalo še i o rozvoju medijoh prek društvenih mrežoh i digitalnih platformoh, a nasampred še diskutovalo o značnosti targovišća za rozvoj medijoh.
U panel diskusijoh popri predstavnikov medijskih hižoh učestvovali i fahovci z drugih oblastoh. Mislim da smo ušli već u suštinu razvoja, obzirom da se ovo već četvrto izdanje doživljava. Думам, že sme už vošli do sušnosti rozvoju z ohľadom na toto, že še konferencija štvrti raz otrimuje. Mediji, s kotrima sotrudzujeme na isce provádza premenky, kotri še slučuju. To premenki u samih medijskih hižoh, a robota še generalno unapredzuje, jak novinarska, tak i robota menadžmenta i ja sigurna, že to sposob, že bi še postignul odredzeni kvalitet, ktorý tota medijska hiža má. Ona má svoj potencijal, ktorý ljem treba generovať na spôsob, ktorý môže ukázať javnosti, bo bar zvážne, že by i menšinski i lokalni mediji boli časť javnog dijaloga i to coška co doprinoši pluralizmu toho društva. Mi se najviše bavimo podrškom i razvojem. Mi še najbardziej zanimamy zo spotrimovku i rozvojom medijoh i medijskih hižoh, a tiž i zo komunikaciju brendoh na medijski sposob. Naša hiža s veľkým entuzijazmom potrimuje mediji. Učestvovali sme na šitskih konferencijoh poteraz, a tota štvrta má najlepší prijem. Ona spoljňuje svoju misiju na barz dobri sposob. Tota konferencija je važna za šitski mediji nacionalnih menšinov, ktorí majú drukovani mediji, znači ktorí majú noviny tžnjovo abo dnjovo, jak co mađarso, ta i za Rusnacoh. I mi tu učíme, jak zarobiť peniaze na trgovišću. Na tej konferenciji nachodzi predstavnik pokrajiny, ktorý to ih varel i našim hostom i mi všetky známe, že máme poriadnu mešačnú subvenciju. Međutim, keď se chceme rozvívať i keď chceme ukladať i do vypatrunku i do zmistu vec musíme zarobiť peniaze na trgovišću i vec to znači, že musíme ponúknuť našim čitačom dajaki zmisti, ktorí nieljem informacija, ale sú veci rozvaha i s ktorými še približíme i ku čitačom mladších generacijoh. Nam bar zvažni naši čitače staršej generaciji i srednjej generaciji, ktorí majú dlhú tradiciju čitanja novinoh. Prečo tuta nješkajša konferencija značna vopšte i značna za Rusnacoh? Značno je uopšte štvrtira še už otrimuje medzi organizatorami Maďarsko i vece domašnji i međunarodni instituciji. Značna pretože še probuje holjem naznačic odviti na pitanja ktorý postavia digitálna éra i pred redakciji novinoh i pred redakciji elektronskih medijov, radija i televiziji, a za Rusnacoh pretože zmenje sami, že možeme vjedno s druhima, našo redakciji radija, televiziji, ruskoho slova, že môžu vjedno s druhima nielen vyčerať iskustvo, ale vidieť co mož od druhih hasnovite doznac, jaki drugi majú iskustvo, jaki drugi majú problemi i jak ih rišuju. Toto co do teraz bolo interesantné, hovorím, nasam prezjak čeranka i iskustvo i nasam prez toto, že ne može se zadovoljiti s tim co máme nješka. Znači ne može se zadovoljiti s tim, že sme napravili emisiju i pušćeli ju do eteru, že sme napisali tekst do novinoh i že novini pošli na trafiku, ali treba hledati co vece i co riznorodnejši možljivosti kontaktovanja s javnošću, s čitačami, sluhačami i patračami i dvonapriamna komunikacija. Znači nije dość, že mi komušik dali informaciju, ali musíme vidjeti jak on reaguje na to informaciju, co ona znači, či on má može uz dajake doplnjenje i u nas u Rusnacoh jest velika šast mladih ľudí, ktorí provádzi vyključno novi mediji, im še treba obracati z ich jazykom na ich sposob, a nie na sposob, na klasični starodavni sposob, hoć i to išće še otrimuje. Digitalni čas prešvršljivo upljivuje na drukovani mediji, ta i dalje ostava pitanje že či ho oni vyhasnuju za svoj rozvoj, a tiži za pricahovanje novih, mladších čitačov, či dopušča, že bi ih digitalna era preljigla. Jak budze iljem budućnost ukaže. Toho týždňa u prostorijoh Medija centru Njezavisnog društva novinaroh Vojvodini otrimana panel diskusija na temu šljeboda vyražovanja vojvodjanskih nacionalnih zajednicoh. Shodo šljebodi vyražovanja vojvodjanskih nacionalnih zajednicoh organizovalo Njezavisne društvo novinaroh Vojvodini, a o temi bešedovali Gordana Janković z misio EPS-a u Srbiji, Eva Vukašinović, zamjenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu pravoh nacionalnih menšinoh, Miroslav Keveždi, ekspert za menšinski pitanja i Alpar Lošonc, profesor na univerzitetu. Gordana Janković ocenjela, že za provadzovanje predplati za javni servis nje zahroži informovanje menšinoh.
pripadnici nacionalnih manjina su građani ove zemlje koji će također... Pripadniki nacionalnih menšinoh tej žemi tiež budú doprinošiť s placenjem taksi, že by javni servisi funkcionovali. Neobhodné, že by še potreby šítskych hraždánov zadovoljeli prez programy javných medijoh. Prehod na taksu prinieše i možljivosť nezavisných ušorjovackých politíkoch, hoč ani poteraz nebolo sugerované, že u prechodnim periodze bolo odredzene vymahanja z boku financijeroh. Zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih menšinoh Eva Vukašinović relaže pitanje šljebodi vyražovanja na menšinskih jazikoh njemož spatrac izolovano od vekšinskih medijoh. Manjinski mediji sú vám preslikani većinski mediji. Menšinski mediji to vam prerisovani vekšinski mediji, takeče postavlja pitanje negativnih vplivoh političnih strankov na ušorjevacku politiku, musíme spatrac menšinski mediji u kontekstu vekšinskih, takže situacija potpolno istaljem u jakešik fajti minijaturi. Vidiše mi, že država nje odredzela konkretni cilji keče robi o privatizaciji menšinskih medijoh, a vidjela som i novi zvit ekspertske emisiji. Jak kad bi i oni obačeli, že privatizacija lokalnih medijoh može bud išla u pohrišnjem naprijame, ta jedno z preporučenjoh budze i toto, že bi še previpitala možljivost predluženja finansovanja tih medijoh. Vukašinović vyznačila, že rješenje vplivu na ušorjovacku politiku menšinskih medijoh depolitizacija nacionalnih sovitoh. Že mediji pod vplivom političnih partijoh duma i Miroslav Keveždi, ekspert za menšinski pitanja. Redaktore medijoh primušeni na dejaki sposob u taki sistemi, jaka je, že bi sistemu trimali taka, že bi bila zmirena, že bi nje bilo sukobenja i na dejaki sposob to odvjetuje političnim vlastom. Politični vlasti prisutni u nacionalnih sovitoh i poznijejše oni dostavaju svoje benefiti u svojih mestoh koje dosjahuju politični sistemi, takže še nje pravi dejaki problem zeška dolu. Nažalj, menšini od toho nje budu mać benefiti i mi už teraz vidzime, že u sušnosti pasivnost nacionalnih sovitoh, a istočašnji politični benefiti ljudi kotri hodze maju, uplivuju na to, že ševo slučuje privatizaciju skoro bez komentara, velju toho še išće budze hašic, mi uopće ani nje bešudeme o tim, ani še nje rihtame, nje spodzivajuće, že kelješe ljudze zoz medijoh nje spodzivaju, že su privatizovani. Jaz rečeska prislovka, kot travari doktor, mošiše vidječiť sam, kad mediji sami sebe nje znaju pomognuti, zjagvecka pomognju Rusnacom. Učešnik ishodu zdohadli, že privatizacija medijoh zakončena 31. oktobra toho roku, a že nje odluha budze vidno i jej rezultati. Po podatkoh Novosadske novinarske školi, u Srbiji po zakončenoj privatizaciji najvjerojatnejše budu zahašeni 15 veće jazični mediji, z čoho 10 zna mađarskim jaziku, 5 zna romskim, 5 zna slovatskim, 3 mediji na ruskim jaziku, po 2 na rumunskim, horvatskim i albanskim i po 1 na ukrajinskim i bošnjatskim jaziku. Jak moja synie, co teraz w liczach poznadzą i długi dni jak długi czas, u którym hledam cel, a tebe nie, jem jakiś czudny koszmar
Почитувани патраче, здогаднеме вас хтори прилогисце hodni patric po konjec emisiji. Човни ľudze zo zmesnej zajednici vjedno zo zrižnima ekologinima organizacijami už dlhši period na rižni sposobi probuju pricahnuti sredstva za fabriku vodi, kotra bi tirvaco rišela tot problem. Nie môžu očakovať dobrý urožaj, keď žem nepohnojena. Veľiše porasty sprevedňu, keď ríša, že nebudú hnojiť. Tá, co im Boh dá. Boh im vec dá nízky urožaj. Agencija za zaštitu životnog stretku nedavno objavila, že vodovod Seki u Vojvodini najzagacenši u Srbiji. Po ih podatkoh, až 47% prikladnjiki vodi zos pokrajini u kategoriji podloho kvalitetu, abo bars podloho. Pre toto i voda u vodovodoh u pokrajini nije ispravna, na sam predzu menših stretkoh. Jedan zos prikladoh ruski kerestur. Už 10 roki žitelje Ruskog Kerestura, ali i Kruščiću spozoruju, že voda u jih vodovodu jedna z najzagazenših u Vojvodini i zabranjena je za konzumovanje preveljke količestvo arsenu. Jak dočasove rješenje patentovani aparat kotri eliminuje arsen i drugi škodljivi organski materiji iz vodi. Dobra. Kasno je Mihail, to takie bardziej za varenje. A co keď je to otrovna? Otrovna, jak nam naplatuju. Máme prečistač u Ruskomu, ktorý za ľudia kasnujú za pice. Znači, ta voda za pice. Tu arsenu nije organskih materiji. Međutim, tu še kasnuje jedna tehnologija gdje nije ani nadostatočno tih minerali, ktorí potrebni organizmu. Pretože še voda na tebe očistí, da až prebar čista i nije da ni toti osnovni minerali može biti s magnezijom, nije nam točno ktorí, tez da nje bešujem na pamet, ali nije ih dosta točno, jak su je, naprijed, u tej tehničkej vodi, ali u tej tehničkej vodi je i otrovi. Човни ľudze zo zmesnej zajednici vjedno zo zrižnima ekologinima organizacijami už dlhši period na rižni sposobi probuju pricahnuti sredstva za fabriku vodi, kotra bi tirvaco rišela tot problem. Dogovor je bio da se uskoro taj pilot postrojenja da preraste u fabriku koja se uklapala u tadašnju i sadašnju strategiju vodosnabdevanja Vojvodine i evropske strategije vodosnabdevanja u Vojvodini. Dakle, cilj nam je bio da se napravi fabrika za vodu za piće u Ruskom Krsturu iz koje bi se izveli vodovi do Kruščića i do Lalića, jer i Kruščić i Lalić imaju veoma sličnu patologiju vode za piće kao Ruski Krstur. Perši kročaj u budovanju fabriki zrobeni, do Kerestura Sihol oksihlorogen kotri budze dezinfikovac vodu na bazi solji. Vrednost te investiciji kolo 14 milioni dinari. Pošto oni imaju problem sa organskim materijama, pri konvencionalnom načinu hlorisanja, organske materije, ukoliko ima više nego što je propisano, stvaraju 3 hlormetane, koji su kancerogeni. To se radi svako jedinjenje hlora, osim hlordioksida. Mi u našem postrojenju, znači na licu mesta, elektrolitičkim postupkom od obične soli,
koja može da se lagiruje jako dugi vremenski period bez nekakvih posljedica, znači niste vezani ni za koga, znači svo može da se nabavi svuda. Vi sami proizvodite natrijum hipohlorit, duše ovde u mešovitom jedinjenju natrijum hipohlorita i hlor dioksida. Hlor dioksid inače sam po sebi u konvencionalni je gasnom stanju i komplikovano raditi s njim. Kod nas je mala koncentracija u pitanju i u tečnom je stanju veoma stabilan i bezopasan. Oksid hlor nie bude vydvajac arsen, bude zarađen organski humijski materiji, bude služiti za dezinfektant, jak su doteraz, bude imati veću kontrolu nad njim i bude efikasnejše za novu tehnologiju ljepše robic. A za arsen bude potrebna zažljem fabrika vodi. Stanovništvo je umeđu vremenu bilo sve vreme informisano o problemu i mislim da dobro zna za problem, ali nisam sigurna da je razumelo ipak težinu problema. U prilog tome govori i događaj nedavni da je umjesto fabrike vode za piće koja je bila nuđena po vrlo pristupačnoj ceni i koja rešava problem, definitivno odabir pao na uređaj koji samo dezinfikuje vodu. Ja se plašim da odgovorne osobe su nedovoljno razumele težinu problema i dakle nama do daljnjeg ostaje rešavanje problema, odnosno izgradnje fabrike ili uređaje koji će praktično hemijski da sanira vodu za piće, da popravi kvalitet. Fabrika vody najvažniejsza, jednom, že bi mali pijacu vodu konečnu u našim Keresture, a međutim to bude velika dluga draha i šitsko i velika borba, že bi došlo do tih stresov, počim to nije mala suma za pravljenje nekih fabriki vodi, za nekih nie možem teraz povedať, koľko by to mohlo koštať, bo neznám, ale je taký precenená vrednosť pravljenja tých fabriky vody ešte o 20 pred 7-8 rokami. A že by našu Keresturci, samim tým Kruščić, kde fabrika vody bude jazac Kruščić i Kerestur, mali takú vodu za pice, znači bez arsenu, humijskih materijoh i drugi komponenti koji treba vidvajac, gdje fabrika vody bude vidvajac, jednostavno treba pricisnuti tu ideju i porušati zadnje tega potrimovka i zo svesih sektoroh. Tota sistema už 20 roki funkcionuje u kolo 100 rodoh i valaloh u Serbiji. Jedna z najvekših u Novim Sadze, gdje je chlorogen postaven na 12 mestoh, a tiš še postavja i do fabriki vodi Štrand. Po šitskim vypatra, že voda budze na sučasni sposob dezinfikovana, ale arsen iščevše budze prisutni. Kediše tot problem riši i čiše vopšće riši, ukaže nastupni period. Može budzo odbit dostanjeme u šlidujucej predvyberankovej kampanji. Pametan tanjec veseli naš, muzika hrala tu kolona. Ale nje, i toljem sni, belavi sni, tvojo i mojo, žadani sni. Pametam rozhod veseli naš, muzika hrala tu kolona. Ale nje, i toljem sni, belavi sni, tvojo i mojo, žadani sni. Tvojo željeni na moje oči poslani, obracam se ja ušitim ritme do tancu, dopatra oči tvojo željeni na moje oči poslani, obracam se ja pametam tanjec veseli naš, muzika hrala tu kolona. Ale nje, toljem sni, belavi sni, tvojo i mojo, žadani sni. Dopatra oči tvojo željeni na moje oči poslani.
metodacu, patraoši tvojo željeni, na moj oči poslani, obracam še jako snu, u šitkim ritme todacu. Pre podlu hvilju parasti u poljoh mali dlugšu pauzu u roboti, ali na ščesce meteorologi najavljuju krasni dnji, tavi patra ješenski roboti po poljoh budu uglavnim pokončeni. Polovka ješenju štu i parasti patra po poljoh zrobi coveci. Velji roboti požnja pre nevýhodnu hvilju, ali šešicku zrobi, bo meteorologi najavljuju išće krasni ješenski dnji. Z Ruskim Kerestúre dom, že toho týždňa i po nedjelji, najuto sljedujući týdjen dom, že budu roboti zakončeni u polju. I co se tiče zbiranja u števoh, a i co se tiče šaca ješenskog žita. Ja domam, že kukurici toho týždňa može bude už kraj. Bo malo už pohotare, ja baš týždňa bol pohotare i malo už je na polju. I takže diži odsahli, čak bi to bilo davno gotove. Da, ako spožníme prehevti diži, znači 3 týždne sme stali, ne robili tak povedz nič, bar malo toho moglo, a takže teraz, znači máme tak, zo šatvu sme prešli, znači već jak pola, ješenski jarec od Pivski sme pošali počatkom oktobra, tedi sme mogli na šljebodnoj parceli, znači sme pošali i žita daco, dakle 50%, teraz već máme žita počet šat. Verovatno to jutre po jutre še nastavi dalje, zakončujeme kukuricu. Ostalo je še po jedna parcela soji, nje veljo to dakle 4-5 hektari, która bila poznejša i jednostavno bila željena, že ju nje moglo do dižđa pokošiti, da teraz sme robili u kukurici, sme nje prekidali, ali ostala za kraj. Soji išće bar malo ostalo, to može biti par holjti po hotare išće, na par parcelov jest išće soje, ali tovarim to nješka jutre 6 dnje. Otkupom soje išlo dobre bilo dok nije boli dižđi i išla solidno soja i već kad to ti dižđak spadlo nam prek 100 litri vodi, to odsahlo soje, evo soja še 3 týždni i pol nije košela. I teraz zašto ovo týždňa še pošala košic pijatog, lebo sobotu perši 6 dni toho týždňa i teraz pondelok, utorok, ali to mali količini. A vyplacovanje? Vyplacovanje ide, teraz vyšla i konačna cena, už bilo, že prema kooperantov bude 40 dinari daco, budeme mi vyplacovac, to budeme nješka jutre, točno znađe, uglavnom prek 40 dinari kooperant dobije. Budu zadovoljni? Ja dom, že budu. Že to krasni penjež bude. Parasti ani te ješenje nemaju dostatočno penježu uložiti do žatvi, ta na ljetu urožaji žita znova budu hudobni. Pre bezpenježnost i to roku prevladuje šatva žita zo spojda. Jest sobrali na šljebodno, jest veljo co pošate zo tako spojdaš našenje, znači i pa jezdi co kontračali, prilike pola. Takže jest uglavnom dosta, ja domam da budu dosta pošate. Brali še uglavnom da pom strani sorti, domaćni še malo, domaćni smo nje predali možemo 30 toni, ljebo 40 toni žita domaćnih. Uglavnom še čekalo da še z nje kukurica, dakle se i zapaljiti, bo nje može inša grišic da zaore abodac, biljno to ti kukuričanko abodaco i došle čekalo da še posle kukurici, hej, pre sam plodored mušali ljude, dakle uglavnom dosta njih posle kukurici še, a dakle še rozsahlo to za kukuricu, potom to čekal do zarna, da z njima zberačami davno završene, ali uzarno znimanje, dakle skašnije, to prevlahi veljki šice. Spomniš se paljenja kukuričanke, još meše to robiti? Nješme, ali uglavnom velji njemaju, a nijak to robiti ženi dom, že veljim praktičnejše to uglavnom dakle zapalji, uglavnom ani njemu šime hoditi paljiti, doticu hoda zberat čutki kukurici, to uglavnom popalja šitsko po hotara. Poljočuvare nie môžu polapať z tých, co paľa kukuričanku. Vypada, že lepšie bolo tedy, keď nebolo zabranené paliť z polja. Ja moja porobil skoro šitsko, ostalo mi ešte poora zakus. Bila mane žito pošate, včera sam hnoj vyvezal, švinski, porazi, ja gotove tu.
Keljo, žito ste pošali? 2 volti sam položil žita. Za ktorý sorti ste še opredzeljeli? Apač. To sam žal tu, to za drugi za Stepanovićeva. To pošate i nazdajeme še, že bude dobre. Tu bola papriga, pavecka še vinjala folija, vyčistila še žem i nješka sme šali, tu jarec, direktno je klaride tanjirača, svetlo spremađi, šejačka vjedno. Takže teraz išće máme poroljati da še zavre žem i nič vecej. Evo to nam porobene, žita nam poshodzeni, teraz to še tablu završiti. Mi završili toho roku. Znači šitsko i porane? Šitsko porane i bare na moje žemi, a sin išće madaca. Oradi, lupa kukuricu nješka, takže njema kedi. A nje poznato tako za jarec? A to bude jakvari masa za ktorú še zaoriuje za paprigu. Takže veoma nebitno mi je teda. Nebitno im da bude najar maz željeni masi tu. Znači to še najar zaore za jak hnoj? Mjesto hnoj. To vaša porjadna praksa? Ta už veci roky tak praktikujeme. Nie baš každý rok, ale už ukázalo še, že dobre. Pa mal sam sljedećniku i soji dakozi. Kukuricu treba prek švinji. Švinji dako skarmim doma, tada vam za pokarmu to prek švinjog prerobiše. Evo teraz i švinji nijako cenu njemaju. Češko, bar šitsko češko iza. A soji ste mali to roku? Ja maljem to tu za karmenje, a sin mal. On mal dobre, išao mu dobro iz rozela. On mal baš na tim na Kosteljisku, da je bilo već i dižđu bilo, to uopšte nije bilo dižđu na jarašu. Ali da on dobro prešao za soju. I za kukuricu, i za šitki. Soja je dobra, super. To u roku sam peršira soju položil, da nje kupujem to soju makuh i to za harmuta sam položil soji. Pa otprilike 1 hold. Mal sam 19 meteri. To tam lapoš buleće, vareli mi že na nje kvadzem dola pošu bohvari, tam njese, ona se maz vlah i to, a evo udalo še. Može bude tak še poklopelo iz dižđami. Ja zadovoljni za soju. Sve što ovo roku dotika. Može bude i najveći sam dostal za soju, ja budu za sve tih drugih. Racovo pošali i horčicu, jak željeni hnoj. Teraz bude vidjeti ako se tu slačicu prejdeme, co sin tu našal. Že zamenjuje veljo to veštak, hnoj, biomasa je gnoj, ali budemo vidjeti jak to bude narok. Tu bude šitsko soja za ono teraz. Takže... Kedy budete zaorjovac? Teraz to týždňa treba da še. Jednu čas me už da skeľo hoľti zaorana je, ba je to bars, tam aj bolo veľa diži, bars narosla, to už bola prej 1,5 2 meteri narosla visoka. A tu ne bolo i ona tu kobrala i mogla jen zis. I teraz išla, evo tu je vidno ju, tu už teraz toho týždňa treba da še pošečka i da še zaore. Nie môžu očakovať dobrý urožaj, keď žem nepohnojena. Veľiše porasty sprevedňu, keď ríša, že nebudú hnojiť. Tá, co im Boh dá. Boh im vec dá nízky urožaj. Ale vydávať si hnoju, keď to treba, hej? Obavezno, že musíš dať, keď je vec, keď nemáš, musíš dávať. Dávaš normálno, my dáme do 300 kg i plus vecka ešte na jaru reju i takže keď nedaš, to nemáš ani, to tak ide. Bovari nie treba. Znaš da treba, musíš dávať. Peniažu za hnoj net, ale može buď by še mohlo prejsť na praksu željeného hnojenia, jak to u zachodnej Európe už dávno robia. Pravda, treba uložiť do našenia, ale ono zažlim tunče od hnoju. Ta bi trebalo vyprobovať tú praksu, podobno jak Racovo zo Skerestúra. Bucem ci na večer, to tako trumne máš. Skryjem, co boli i meno ci nie powiem.
Budzem ci u noci, to tako tružadaš. Vešni mi ruki, dluho ih gledaš. Lim oči zavri, pisnjej veric mjesece. Lim oči zavri, pisnjej veric mjesece. Varišeš i dobre, ale tvojo oči biseri slunka u očovci dva. Na co nam rana, kad ljubov ih ne zna. I tek to nie budzem ja. Lim oči zavri, pisnja im veric mjesece. Lim oči zavri, pisnja im veric mjesece. Dišaj sam, dumaš na nju. Dišaj sam, hoć i ja tu. Dišaj sam, hoć priđe rano i cenje novi cen. Budzem ci na večer, to tako trunjemaš. Skrijem co boli, imeno ci mi povem. Budzem ci u noci, to tako tružadaš. Vežni mi ruki, duho ih gledaš. Lim oči zavri, pisnja im veric mjesece. Lim oči zavri, pisnja im veric mjesece. Dišaj sam, dumaš na nju. Dišaj sam, hoć i ja tu. Dišaj sam, hoć priđe rano i cenje novi cen.
Počitavani patrače, bylo to šitsko, co sme vam pririhtali za nješkajši televizijni magazin. Reprizu možete patric tej noci na 2 hodzin i na štvartog na 21 hodzinu i 30 minuti. U menu ekipi ktora pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.